Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantaretan hadirin, utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaulah cintai, kaulah menghormati. Muka-muka bedana pengajian peneka ben solawat raja benya manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir ke pengajian datang niat antara ke pengajian pada tero areng berenga ngaulia nur dari Allah, pada tero areng berenga tero ilmu dari Allah, tero areng berenga pada tero ngaulia hidayah taufik dari Allah, pada areng berenga pada nyari ridho'na Allah, bersama-sama pada mengharap an-nurra Allah, ilmuna Allah, bimbinganna Allah, ridho'na Allah. Aba saya nyampiaki, saya merengaki pada pelantara kapi saya harap Allah saja. Akompol bersama-sama pada ngarep ilmuna Allah, an-nurra Allah, hidayah taufik Allah, ridho'na Allah. Allah saya harap nikah saya nyampiaki, saya merengaki pada ngarep bimbingan ridho'na Allah. Teroe teguh ben Allah, atena, pikiranna, lalakonna, odikna, tengkana, pada tero bimbingan Allah, pada tero teguh Allah, male Allah. Mali Allah ke pangeran, mali Allah dari Gusti Allah. Nikah muka-muka nikah tetia pengajian ongku saya bisa mendatang an-nurra Allah, ilmuna Allah, bimbingan Allah. Aba sapenare lakar nyoon bimbingan Allah. Benare anyoon bimbing ben Allah, takku ben Allah. Siang ben malam nyoon bimbingan Allah. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina bimbing abdina, ihdina tonton abdina, ihdina parengi hidayah abdina. Ihdina parengi nur, parengi hidayah
ihdina paringi tonton abdina, ihdina kibeu ki abdina, ihdina olwaki abdina, ihdina tonton abdina, ihdina bimbing abdina as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim nika agama Islam, siratal mustaqim nika Al-Quran, siratal mustaqim nika Kanjeng Nabi Muhammad. So pada beda ceuden nah Kanjeng Nabi, ceuden Al-Quran, ceuden Islam, se nika se ridhoi ban Allah, dalam mah beda ridho na Allah. Makanya inna dina indallahil Islam, tuntunan agama Islam nika seridhoi ban Allah, mun elakone dalam mah beda ridhona Allah, mun elakone dalam beda ridhona Allah, tuntunan Allah. Swarga rahmat Allah, swarga ridhona Allah. Sallallahu ala Muhammad. Makros terusan nah si aku dah abek nika si mempengaruhna abek nika banyak, si mengaruhna abek nika banyak, beda hawa nafsu, beda setan iblis, beda setan dari manusia, beda setan dari jin dari manusia. Nika gangguan-gangguan, kudaan-kudaan si agenggu. Jadi macam-macam gangguan. Kadang-kadang ampun tanyang engkau alako asolat karena Allah. Lagi pertengah aubah amboh nika. Pun tak karena Allah boleh, ekotore ben macam-macam. Engkau alako tanggung jawab sengkok ke Allah, nafakai bini alako, nafakai bini abe bini anak. Allah si padang dapat perjalanan temu pas karena tamak. Allah. Benih karena Allah boleh bon, karena nafsu tamak rakus. Allah boleh benih. Nolong orang karena Allah, deki Allah temu ngarep kasona orang, terima kasih na orang, puji na orang, Allah. Udah na banyak, sehingga tak paju pun dapat ke akhirat dekian. Ngarep Allah, helas karena Allah, elang boleh. Sejalan mereka temu nyalimpang boleh mereka. Engkau maca kitab, buka HP nak. Buka HP nak, maca kitab. Temu muka lain nak, temu pas cuntrong kain lain nak, kasih ni benih. Temu pas nyampelak ngabu zekin apa sapadana. Allah. Makanya nikah jalan-jalan deki antara ke Mekah haji, temu tak pernah masjid, temu pernah pasar. Allah. Temu lebur ke anu pas saya itu cuangkuan pas tak kaleburi, temu saya kaleburi, temu saya awal ni benih ni kampon, matepes, tak bisa ipaelang, mun bisa ipaelang ber setan iblis ni gangguan, tak bisa ipatepes, tak bisa ipatepes, gangguan, sampai macam-macam yang lain ni kan, sholat, puasa, sebagainya. Temu tatandungan apa, jalan-jalan, temu kata tandungan apa, gangguan. Makanya kita nikah, zahir batin ate nyon ibimbing ben Allah, nyon tonton ke Allah, nyon tekuk ke Allah, pikiran na abe, audit na abe, jalan na abe, supaya ate na abe. Tekuk ben Allah, pikiran na abe, tekuk ben Allah, bimbing, paling hidayah, lalakon na abe,
tengkan abe olona tengkan abe cerita abe ni. Makanya salat saben are malam ihdina siratal mustaqim. Ketika longku Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, bimbing abdina, wahdini tonton abdina, wahdini paringi hidayah abdina, wahdini olwaki abdina, wahdini taqwa abdina. Sopu ini konot boleh ya. Allahumma hdina fi man hadai. Allahumma hdini fi man hadai. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiul Huda, Nabiur Rahmah. Kanjeng Nabi Muhammad Nabiul Huda, Nabiur Rahmah. Jadi tidak orang norok kanjeng Nabi Muhammad kayak tonton. Ketika badai petunjuk na Allah, badai hidayah Allah. Mah datang hidayah Allah, mah datang rahmat Allah. Kanjeng Nabi petunjuk na Allah, tidak norok kanjeng Nabi, kenika norok petunjuk na Allah. Tidak norok kanjeng Nabi, mah datang tambahan hidayah Allah. Mah datang rahmat Allah. Kanjeng Nabi rahmah dek ka umat. Mon sampung bekal oleh tambah, sampung bekal oleh tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakar kanjeng Nabi hadiah Allah dekat hamba-hamba na Allah sebeditunya. Petoran dekat tunya kanjeng Nabi hadiah ben rahmah dekat hamba-hamba na Allah. Sebedena tunya nika. Artinya umat nika tak etina ben Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Siang pernah salat, assalamu kanjeng Nabi, assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullah. Kanjeng Nabi pemulah nika. Balik aba nur pemulah penika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Pas saksi asyhadu an la ilaha illallah. Ia nyari terus, syahadatnya ia nyari terus. Zuhur ya nyari boleh, asar ya nyari boleh, maghrib ya nyari terus ya nyari. Karena kepengiran kanjeng Nabi, ka Allah norok kanjeng Nabi, nika kotu terus ia nyari, kotu anyar terus. Orang laki bini bisa nyaran-nyaran, bisa julah-juan, tapi muka pengiran kotu anyar terus. Pengiran karena pi tak boleh laju waktu anyar terus anyar. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat, semoga barakah. Hidayah nikah iman, hidayah pada hidayah iman, pada hidayah hidayah ni kan tingkat-tingkat, tingkat pada hidayah iman, pada hidayah Allahumma sholli ala Muhammad. Hidayah iman nikah tak ibeki ka orang kecuali seka cintai ben Allah. Tidak orang tambah iman nah tambah ka cintai ben Allah. Tambah iman nah tambah ka liburi ben Allah. Menterot ekaliburana iman ketu tambah. Amun harta reng miskin beri, reng kafir beri, reng Islam beri. Sogi reng Islam beri, reng kafir beri. Pangkat jabatan reng Islam beri, reng kafir beri. Sakte reng Islam ibri, reng kafir ibri. Manti reng kafir ibri, reng Islam ibri. Tapi mun hidayah, iman ben hidayah, swarga, iman ben
Iman tak ibagi, hidayah tak ibagi kecuali kau orang yang cintai ben Allah. Allah lah, terus tambah ika cintai, kong keegi iman. Jadi iman hidayah nikah tak ibagi kecuali kau orang yang jadi odik bener, odik pak tepak ben swarga nikah namung ibagi dak kau orang yang cintai ben Allah. Monsoki, kaya, jabatan, manti, sakte, ibagi. Fir'aun, soki, kaya, tentara nabunya, anggota nabunya, di jabatan, raja, 30 tahun lebih menjawat. Jadi raja benikun 10 tahun, benikun 2 periode, 30 tahun. Ini bagaimana? Tapi tak kaleburi. Nabi Sulaiman, soki, kaya, di jawatan, pada sakten. Si Nabi Sulaiman, kaleburi. Mulanan saya penyetere iman nah deka Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Cuma nyetere atena, si menyetere ni kana saja iman nah deka Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Allahumma abdina nyak kajuran iman saya bisa setir hati abdina. Nabi Sulaiman nikah soki di jabatan sokina teti perjuangan jabatanna teti perjuangan ngateraki orang teti panyotok ka orang Tuhan dak ka Allah teti panyotok ka orang pangeran dak ka Allah. Jadi panyotok ka orang ngabula dak ka Allah. Percaya dak ka Allah, ngabula dak ka Allah, menghamba dak ka Allah. Kekayaanna tambah ngabes kerajaan-kerajaan padeng ka siapareng. Padeng ka siapareng nikmat Allah. Tak dadi sombong ka abekna. Nikmat Allah. Abu Sufyan pakun Allah si padeng. Itu ben Fir'aun, aku kerajaan, malah tahu yang kok Fir'aun ni kan. Tengku tentang kerajaan, tengku tentang anggota, tengku tentang tentara, tengku tentang kekuasaan, tengku tentang kekayaan. Ya, maraja abe. Nah, tombol suki Fir'aun ni kan, yang kui maraja abe. Nah, benih maraja agama. Orang iman, saktena yang kui keamanan, saktena yang kui perjuangan. Tapi orang yang belubuk, saktena yang kui kok nakoy orang, yang kui lanyala, yang kui menghina orang, yang kui merendahkan orang, benih yang kui saling menolong orang, benih yang kui jaga keamanan. Kita tak pada orang yang nak kau orang anak buah anak buah Fir'aun se lahir setiaan misalnya aku kau nak kau orang karena sebenarnya se kau takut mereka ngancam ya Fir'aun. Tahu abuk dah dia orangnya. Kita bernabi Sulaiman. Tak seteki sombong. Tambah kerajaan. Pakun tawa tu dak kuste. Allah salli ala Muhammad. Nikmat si Abbas. Allah si patut. Ikunaki fokus, ikunaki perjuangan, ikunaki untuk fukara, masakin, ngarep ridona. Allah waktu si patut. Siarap Allah atau waktu
Allahumma salli ala Muhammad. Tak siropah. Kalau Fir'aun, ya engkau, ya. Sampai di Budina, ngucap anak Rabbukul Wa'la. Engkau ni pangeran Abu Nasi paling tinggi. Wah, marah juga Abu. Pada pun nyari ilmu, udah tenteretan nyari ilmu, baca kitab, ngaji, mondok, ngaji, ke langker, ke madrasah, ngaji kitab, benih terlalu lebih tinggi dari orang. Tapi ngajar ilmu, terlalu tambah tahu, bermah ngabula dari Allah. Baik lahir atau batin. Terlalu tambah tahu, ngabula dekah, aku nak menghamba dek Gusti. Lebat nikah, supaya saja yang kui menghamba dan Gusti, supaya saya jalan mentuntunan tidak saya jalan, bisa yang kui ngabula dan Gusti, muntah saya jalan, tak bisa yang kui nyari ridho Allah. Engkau lah nyala kau orang yang kui nyari ridho Allah, engkau ngicoa yang kui nyari ridho Allah, engkau azina yang kui nyari ridho Allah. Tak bisa ya. Tak bisa yang aku nyari kencaran apa boleh nyari ridho na Allah. Tak bisa yang aku nyari kencaran dari Allah. Tak bisa yang aku engkau lah nyala. Tak bisa. Walau kau maksiat yang aku nyari tak bisa. Tuntunan acara saya bisa. Saya jalan mentuntunan ketika saya bisa panyari ridho na Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka manfaat. Menghormat orang, menghargai orang, nyari ridho na Allah. Karena menghormati orang, menjaga kehormatan orang, papa kona ke mana yang punya ridho na Allah. Bisa. Nolong orang, apa itu orang yang punya ridho Allah bisa. Karena nolong orang saling melengkapi, saling menyempurnakan ilmu kefokusan, ilmu kebajikan, ilmu takwa. Papakona Gusti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, saling esto. Yang ku nyari ridho na karena jumpa estuan karena nyari ridho na Allah benih jum kuang benih kan tapi jumpa estuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jumpa kuang nyari ridho na Allah tak bisa nih. Jumpa estuan nyari ridho karena wa tawassaw bil mar jumpa estuan. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga manfaat. Berarti tentu. Makanya Allah paling Al-Quran, bukan Allah paling Kanjeng Nabi. Ini kan contohnya. Sesampurna. Aba, norakun kelar salangka, dulangka. Jasengan abang, ajalan, mun mampu numpak sepeda, mampu numpak sepeda motor, mampu numpak motor, mampu nabung numpak kapal. Tak mampu ya aja. Pokoknya nabung. Kelar satinter, pokoknya nabung. Saya cera pun tekan ngemudi, sepak kuno akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak pejeng ngabak ngak nikah, laksana akibat kekurangan apa kun minta sepora ke Gusti Allah. Laksanakan apa puasa pun laksanakan kekurangan nyuwun sepora ke Gusti Allah. Wa sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga barakah. Moga manfaat. Nyari ilmu, ngaji, benih terhadap lebih tinggi dari orang. Ketika iblis nyawana. Iblis. Tanda
hormat kareng orang Allah. Terselamat tak terselamat tak sallallahu alaihi Muhammad. Dan tretan terti orang bagus, gabung lagi orang saya bagus, kumpul lagi orang saya bagus, saya itu orang saya bagus, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh mas ekili akhlak Kanjeng Nabi, ekili sifat Kanjeng Nabi. Oh, rasanya banyak berbaca-baca yang bermaafan. Akhlak Kanjeng Nabi. Karena orang yang di akhlak, nyampung akhlak ke Kanjeng Nabi, nyampung ilmu na Kanjeng Nabi, nyampung anor na Kanjeng Nabi, nyampung sir na Kanjeng Nabi, nyampung roh na Kanjeng Nabi, nyampung fuat na Kanjeng Nabi, nyampung elub na Kanjeng Nabi, nyampung ate na Kanjeng Nabi, nyampung dada na Kanjeng Nabi, nyampung akal pikiran na Kanjeng Nabi, nyampung lalakon na Kanjeng Nabi, nyampung tengkan na Kanjeng Nabi. Oh, macam-macam orang umat. Sa sampung lebot nikah, bodoh lebot nikah. Wow, hendak dia. Banyak jalan naik lebot ke Allah narok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tambah percaya dekat Allah, tambah iman dekat Allah, tambah percaya dekat Allah, tambah percaya dekat Rasulullah. Benapa saya turun akibat Allah Kanjeng Nabi Muhammad, tambah iman dekat akhirat. Pasti oleh mereka tambah sempurna imanna, bakal tambah bagus akmal mukminina imanan, paling sempurna na orang mukminin imanna si paling bagus ahsanuhum khuluq, si paling bagus akhlak dari raja keluar mun pura-pura kan udah luar bes dalam kira orang ajar memakna kendel akhlak pembuna bagus dari dalam dari sampungan dari kuste sela dari dalam dari sampungan dari Allah Nabi fokus dari dalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang si akhlak bagus, sabab benikune sabab swarga sila dari swarga lagi benikune tengah tapi deretan atas. Ini kekumpulan ekaliburi hikmat Allah. Orang si bagus akhlak hubungan ke Allah benda ke manusia poci bagi pangeran akhlak ke Kanjeng Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak ke Rasulullah tada seapentingi tengkana Rasulullah tada se hanya ingin tada se pas koreng seroniro ahlak Kanjeng Nabi temui kali buri ya buat pangeran temui masuk surga dia seroniro ahlak Kanjeng sifat Kanjeng artinya tak pacai dan dah kayak paget nyangget pamilokia dan kuste roniro Kanjeng tambah iman tambah fokus bebetekan tambah fokus coba naik semak nawa akhlak Rasulullah tada seapentingi tengkana Rasulullah tada se hanya ini tak bisa saya ini tabung kan gimana bisa nabek pokoknya aja sampai
si oli atau tak sabar bacap-cap-cap sallallahu alaihi Muhammad. Dari tasikna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ampun paring akiban Allah dari kanjeng tasikna le bocok rahmatan lil alamin le bermalaikat bisa milu kopi rahmatan lil alamin kopi bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Huda, Nabi Rahmah, awalan wa akhiran, lahiran wa batin. Kanjeng Nabi, tasik di kanjeng Nabi. Tapi siapa yang Gusti Allah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawati wa yustasqa ghamanu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ilam hati bi'adadi kulli mahlum dunyona untuk umat Muhammad pasalamat dunya akhirat sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dunia alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa barakana wa sallam. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan tanhallu Allahumma salka min khair ma salka min hamduka wa salka wa la takilna ila anfusina tarafat ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا بفقهنا وفقهنا وقرب حبب إلينا الإيمان إيمانا يباشر القلوب إيمانا يباشر القلوب مقبولا مرضيا يا المصطفى آتنا في الدنيا حسنة فاتحة